Ыры тіліне бұлдыр. Чувашин наций телегуравин эфиринже республика. Шыне хыбарзен ярыме. Студире Алексей Зотиков. Пирин панхигларымра. Ожонуски, алзыр шигаще, ширу шоржалаще, хүтлік паллы ысталаще. Ядарлы шар операцияне хучынаганзене хавғаландырма республикра бурнаганзем түрлі акция ергелеші. Сагыр шурда бурынма юрықлы думалла. Чуваш республикинде строительзем Донбассра нумай хутлы шурцене юзама бушлана. Уйрым шин харбырлығынде хурал предприятие нишченезем сыхламады дынжеш. Чувашинри адя садизембе шкулзинже хыруш сырлық ергене хыдарна. Чувашин пуштык Олег Николаев телели ажалық шудалықне халланы тюре эфир иртерджі. Вол еге зегет пүджі. Республика ердюжи Чувашинре бурнаганзен чила идывне хуравларе. Тюре эфирда ажазыне вребатпа девиштересі, візен кановне ергелесі, сывлыға жирипледесі, пілю парасы дада ты темуна хускатрыш. Ажалық мінле бұлнынжен шинын пуласлығын умай келет. Кашны ажан бол лыпкада тынышлы болмала. Шакна шудалзе ебір шидес шулдалыға ажазыне халларымыр. Палырты республика ердюжи. Угандара пин шухрыма тозылаган нефть прогизем хурасшын. Унда кирле хадерезенжен утларағышне шубашкарды трактор тываган заводра хадерлеші. Малашне Игі республика пірле худшынза ишлес телевле. Кунберги Чувашин пуштык Олег Николаев Уганда республикин арашери эльджибе Мозес кизигибе иртерне төл булура галашрыш. Угандаран щитне делегации Чувашин ердюжибетель булычен трактор глараган завод сырбушне, а кон прилежуре булна. Мозес кизиге хивельдухош Африкари патшалықра тибетне сөт нумай дуныне, улмажирла үстеріне каларя. Пылакшемеш хадырлеген фабрикара шабах вазембе узыгураща. Аплабулзан Уганда республики ту товарзембе тивештерме булдарать. Ульянов ядерлі Чуваш патшалық университетінде пөлі бұқса, Угандаран гильне иге студент дипломлы булна. Переехаль потемешле практика тухтыры тепре кардиолог пулза ишлет. Эльджа тюлевзерде укшаллата пөлі үлегенсен дешне үстерме майбуре бергеден тересленджа. Ханазем тада августа ебинка бірлежузене дешітсе курашшын. Мозес кизиге Уганда шерезем пулық сырланныне, шавнамай имша мұтларақ кирлине каларя. Кунда жыбақ Чувашинре бірлежузем пулышмаллада. Пушлықсем Ига республикан келіштерзе ешлеме пәдемайзем бурне каларыш. Малашне шихынова шерепледес перге калаш сададылджыш. Республика Гларм Валли Алина Сусметова, Бахтияр Вилиев. Донбассра Чуваш республикинде строительзем нумай хутлы шурцене ергене гіртме бушлана. Ендерсем куихра Мариуполь хулынже ишлеші. Шуртере юзазачын етме бұлыжасы жінден Чуваш республикин пуштык Олег Николаев Донбассра бұлны жүхне умды ердюзембе каласядадылычы. Строительзен шиух фығытра Мариуполь хулынже сагыр шурда пұрынма юрықлы думала. Авын уйгин вишімі Чуваш енешченезем шурцене шүп шапран тазатма бушланы, юрықсыр тұрызене шүтсе брахны. Ожытмалы дыдыма ергене кірдесіведе демлеші. Шурцем мінле шайра бұлыне бідімішле тишкерне, тваттышне тепрен юзамала, үттіне вара пыса шенерен тумала булать. Объектсен байтне юзама герле материал күме пушланы. Шавын бегех полипропилен пұрыхезем, радиатор зембе чуредезем, тора витме хадырзем илзе килне. Иге шуртра ожы дыдымне сүтсе прахны. Чуваш республикин строительство министерствен бәлдерне дұрық, халге онда шырвыдрулды шин дырыжать. Иге техника ишлеть. Сывылық сыхлаве, социалы хүтліх врейндю дадағыттыде. Шыр жеремикке телефон номері жіне тірлі үдубашын граулашы. Авын уйгін жеремикке мүжінжен онда премш номерлі кнопка ғушырыш. Шабақ шағында тулымар мобилизациябе шиғынны хуравзене тупма болать. Шыр жеремикке номер мүлі ешлеріне влашыра тұржаганзен лар вінже де бұқсады ұқырыш. Тулымар мобилизация беші ғынны үйдузіне ешінма бұшланы егерне дешетменіға. Шак тапқырда оператор зем выны бенетлашынна тимленетлені. Малдан гернере күнцерен пелікшір шынграу бұлны болсан халі сағалланны. Күнда тадыжақ келеген үйдузен хуравезене хелп ширембер панжыру сайтра бюджетлезе кыларны, тада объясняем панжы РФ сайтра тулы информации тупма майбуриде видим гюрет. Авыны үйхіншері мұлтымышынжен тулымар мобилизация беші ғынны үйдузене тваты тем бауырна. Оператор бажы ғындаричен малдан мобилизациялар ударыве
повестка баныбе чихынны идузем, тулымар мобилизация медицины береги, социалы гарантизем шинжен тепленрех плестезен хыш кнопкачне пусмалыне калаща. Шынгравлаганзен чисахалли выныжы конт чину майи per минут кетмедевет. Халихи вынчиде оператор ишлет. Психолог пулышыве кирлі булзан операторзем шынгравлагана он бата чихындараща. Шер жеремеки номер бех шинзенжен тулымар мобилизация бе чихынны шыхавзем дейшынаща. Халихи візем 22 булна. Операторзем візене Чуваш республикинди шер комиссариат жібе, юстиция жезен патшалық службе бе чихын заужымладаща. Хыщын шыхавлагана шынгравласа хуравне білдереща. Чуваш ердюжи Олег Николаев кашни шыхавба теплен ишлемелине, ергене пысный булзан шитменлихе подермелине галаря. Республика Гларамвали Алина Сусметова, Павел Иритков. Пожар сүндереше, шывра будаганзене чылаще, сингерли ларудыру булзан терлі эш иртереше. Самах граждан хүделев тудыменже войхураганзен берги бұрайд. Шак службы ергеленеренбе кыжал тұғырбунны жул житіре. Евр ларудырыва лекне шинзене булыжасы, вудка варба крежесі Андрей Сапожниковшын теп вырында. Куды дымра выл вуниткемыш шул тырыжать. Иртне жылда выл Марда республикинди заповедникра Ширымзагар гун шулумба крешне. Пужарда паттырлық кыдартныжын медальбе ана числарищ. Кашни дежурный сутказинде, кашни выяснен булмазында тренировка зем, пожарзен булзан, пожарзене капырындай. Бирине шамбек. Азырганулы булма ажаранбах хынықтармала. Шыбақ шана врендетте Чуваш нации радиобе бураган хыруштырлық тінжене шул жүрев кыларым. Она Алина Герасимова асла редактор қадірлейді. Расширить чрезвычайно ларудоры министерствен Чувашенри тип управления бебер, нумачул тачи чихынса штетпер, иртничул епчене проект пучарзе адымыр. Ачасене кашненче хыруштырлық тінжене шул жүреве ченетпер. Ачасене кынамар аслызенете черлі көткіс ювар ларудорыва лиге смар десен, мүлі азырған малыне ингек. Кыткыслару дуру 80-90 шухалза гая смар десен, хызене мүлерек тұтмалыне аза елдерме тарышатпыр. Алина Герасимовна шыла вешне сарныжын медаль бетисларищ. Ижевск хулинже был за иртненге хыщен Чувашень Бучлык Олег Николаев регионды вреню заведение зенже хыруш сырлых ергене хыдарма хушныче. Юба угин премжин день адя садизембе шкулзене уйрым шин харбурлыгинжи хурал предприятиен ишченезем сыхламады дынжеш. Шавын бегех плю журдизене хали чеп алыкран шеч кеме майбур. Шубашкарты шырымды хырмы школ алығы күнне темеше хученде ужылса хубынать. Палю жұртне кам кірсе тухныне, мінлеті левбешетнене Юрий Дмитриев хуралыша кимлен санаса дарать. И кымышкын ішлет ползанда вал хайын тевішне яваплы пұрнышланы гурынать. Проезжать думала визуально, кенджекне, и карано по территории думала, каждый их секретарь постоянно торстемеле. Урышинзене катмелемар, негамады, учинзене. Школ тада онын давра полза ердеген мэньбурыш пусть тимлехре. Куенебе хуралды давахта эшешін яваплышинзене видео санав хадерземде болыжайшы. Візем школда воды рытла. Сингерлі лародыру сикседуғас ползан вара, Россия гвардия нешченезем батне хыбара пір пускоч полышныбек шидерме майбур. Хурал жизнь шалуне тюлеме школда майтупна спонсор зене явиштараш. Аша мы жизнь ланаше школа пурнеде кетменинеде весенне кунда майту забана школа взем кирзе шавдарын чин васкалы штине дума взем кирзе духма пулдараш. Чилай жухне школда тада ачас ачысынче тивышлягана ватухна аслы роришинзем хуралда тыныне курма булна. Анжақта ядарлы тумдығынны бешеш хуралжы булма жук. Куашре чималданах асталық кирлі. Үтпі тада вайхал енжен ширып булмала. Енженде хуралжысем шектада ыты паға ензімбе балармайшы булзан. Вареню заведение зен ертюшізен евырынды хайдыдымлық пушлықызен хурал предприятие зембе тоны кирежусыне татмала. Паларда Чуваш республики Кинверендюбе жамрыксен политики министра Дмитрий Захаров. Хороштарлық паремаш вырында болмала. Кэтменеге 90 ачасенде, варендегенсенде хайзине мәнле тұтмалы не білмеле. Шақ хуны хузыне ширепледестілевбе, палю жүрдезінче тұдыжақ вареньо эвакуация земертеріш. Республика Галарм Вали, Юлия Дюкова, Милена Алексеева, Юрий Марков. Ядарлы шар операции бұны вғытра тұван шыржы хүделев жезен көміл түйімне қавғаландарма республикара бұрнаганзем түрлі пұжарулық актызем ергелеші. Мургаш ренинджи Зина апа евер хастарзем ожынуски алзыш шиғашы бұлзан, шубашкарды школзенже вернегензем салдаксем вали ширу шыржалашы, түрлі хүтлік палы ұсталашы.
Икимыш классен шав дири пальдеришлі урок паян. Вриндеген візене 1 метр херле шип шоржа изегілме ғушны. Азамлы ваджырана шыржы хүделев жизине парнелес шекленюлегі молба пужынжы шак пальдеришлі де сываплы әже. Раши сылдагезіне хавғандар астелевбе шубашкарды херхмыш кулда вернегензем шагымбе хютле хадрезем қадырлене. Шавделі бевізем херле шибилне вол хютлех палы, тада вунбилек ағақ мерджен жикне, вол тазалық палы жутланать. Кәжех візне данбаза озадеш. Технология урогенжи ширим вижа ажа бульже. Шабырланзем тұрырсақ, ағақ мерден жоржине шиппе дерзе гертреш. Теве ғышын теве жықса жиреплетреш. Хожы бірі келенжих шагажи ашамыжы бе бұрнышланы. Тұрырсақ қадырлене візем жак парнезіне. Мен бұр чун ғавалебе. И бир шанатпыр. Купечек парни пирень чунри педем ырытуемла. Шанджига палырдать. И бир кущеру зене. Тада воджорасе не. Салдаксем вали данбаза яма хадерленетпір. Патырзине сумазуза чыдым зырын ыры зывы даврынаса кетнене білдерзе ширузем жұржаланы. Салдак валли ширу акция шкулда вернегензем ешлы ғучынны. Ағы ярина амыжы бебірле пір паламан жына евір вғытра хавғандарза шунат хуштараган ергезем жырны. Здравствуй, незнакомый солдат. Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой. Служба твоя нелегкая, но важна для всей страны. Желаю тебе, незнакомый солдат, мирного неба, здоровья, удач, побед, сил, стойкости. До свидания. Республика Гларым Валерий, Гена Кубайкина, Николай Скворцов. Блог адаландарасы, кызыклы хыбарзем ширасы, фото, видео югересі. Шактада ты же кулинех пурышлаза бураган пресс-секретарзене, пиар-специалистсене, журналистика ішне бұжынаган суинсене, дада медиа дыдымба кызыкланаган шкула дизине профи ширымбірі конкурза құчынма ихравлашы. Пулдарулы хымырдавенже осталға гдардас кымыллызен чук уйген ултымыжычен заявка ямалла. Конкурс республикара икемеш худирдейт. Пілдерунда хушнаганзене вижен бехакланы. Халихинже вара студентсембе шкула дизем вали уйрым номинацизем ергелене. Тюрезем балартнадырых ымырдура текстсем хадерлеме, илемледе терес калашма, кетмен лару дурран тухма пілнене хаклашы. Конкурсын кужымламайы раштав уйгенже бушлане. Куберин Гларым райлашки хыбар бульже, ебе вара Алексей Зотиков сиринбесов булажадып. Эфирда тепредель был учень. Чибер юлар.